Ndagira ngo nongere mbasuhuze mbifuriza ibihe byiza mwebwe mudukurikiye muri mu Rwanda, muri mu karere k'ibiyaga bigari, Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Tanzania n'igihugu cy'u Burundi, namwe mudukurikiye muri ku migabane yose igize isi dutuye mwumva ururimi rw'ikinyarwanda. Mwe mwamaze gukora subscribe mbashimira cyane, mwe mutarikora mbabwira ngo muri banditse ijambo subscribe mu kuboko kw'iburyo cyangwa se s'abonner kwakoresha ururimi rw'igifaransa mukane kunzogera kugira ngo tukimara gutunganya amakuru yacu ibiganiro byacu bijye bihita bibageraho. Hanyuma rero ni impinduka zikomeye cyane zimaze gukorwa muri aka kanya bikubiye mu itangazo rimaze kutugeraho aka kanya mu gihugu cy'u Rwanda. Murabizi ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda amaze iminsi akora impinduka zitandukanye mu buyobozi bukuru bw'igihugu cy'u Rwanda, aho muribuka ko nka General James Kabarebe yari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yagizwe umujyanama mu by'umutekano muri Perezidansi ya Repubulika. Hanyuma kandi abarimo Dr Yusa Karitesi, barimo Dr Charles Murigande n'abandi batandukanye. Izi mpinduka nazo ni zimwe mu zije ziyongera ku zindi zimaze gukorwa n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, Son Excellence Paul Kagame cyangwa se His Excellence Paul Kagame. Hanyuma reka mbere yuko gato tujya kuri izi mpinduka zikomeye cyane zimaze gukorwa mu gihugu cy'u Rwanda, reka mbanze mbahe inshamake y'andi makuru y'ingenzi agezweho akomeje kugenda avugwa mu karere k'ibiyaga bigari muri aya masaha. Duciye mu gihugu cy'u Burundi mbabwire ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi Dr Edouard Bizimana yutse nabi umwe mu bamubanjirije muri izi nshingano wasabye ubuyobozi bw'igihugu cyabo kumvikana n'igihugu cy'u Rwanda. Jean Marie Ngendahayo wabaye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatatu kugeza 1995 na Minisitiri w'Umutekano w'imbere mu gihugu 1995 tariki 21 Ukuboza 2025 yandikiye Perezida Evariste Ndayishimiye ibaruwa ifunguye imusaba gushyira imbere ibiganiro by'amahoro. Iyi baruwa yasohotse mu gihe leta y'u Burundi yari imaze iminsi yikomanga ku gatuza ivuga ko yiteguye guhangana n'igihugu cy'u Rwanda. Ngendahayo yabwiye Ndayishimiye ko umwuka mubi uri hagati y'ibihugu byombi udakwiye gutuma bijya mu ntambara kuko yabihombya byombi. Ngendahayo yagize ati ese nta nzira y'ubwumvikane ishoboka, nta bagore nta bagabo tugifite, ati bakwicara hamwe bagashaka inzira y'amahoro yo gukemuriramo ibyo tutumvikanaho uko byaba bikomeye kose, uko byaba bigoye kose. Yamenyesheje Perezida Evariste Ndayishimiye ko mu gihe ahitamo gukemura ibibazo u Burundi bufitanye n'u Rwanda binyuze mu nzira y'amahoro, abarundi bamufata nk'umuragwa w'ubutwari wa Louis Rwagasore ndetse na Melchior Ndadaye. Ati menya ko uhisemo inzira y'ibiganiro, abenshi mu benegihugu bagenzi bawe bagukurikira bakagufata nk'umuragwa ukwiye w'igikomangoma Louis Rwagasore na Perezida Melchior Ndadaye, bombi bapfuye bashaka amahoro ndetse n'ubumwe bw'igihugu nta gutandukira. Minisitiri Edouard Bizimana yatangaje ko hari ibibazo bizura agapfuye, agamije kugaragaza ko Ngendahayo yari amaze igihe kinini cyane atagaragara mu rubuga rwa politike, anamya ko yanditse ibaruwa ifunguye atazi intandaro y'amakimbirane y'ibihugu byombi. Ati hari uwavuze ko ari igihe ibibazo bizura abapfuye. Jean Marie Ngendahayo ntazi intangiriro y'ikibazo kiri hagati y'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi ndetse n'uwakizanye. Uyu muyobozi yatangaje ko ibaruwa ifunguye Ngendahayo yandikiye Perezida Evariste Ndayishimiye iganije kurwanira igihugu cy'umugore we kurusha icye, nyamara kandi ngo siko byagakwiye kugenda nk'uko Edouard Bizimana yakomeje kugenda abivuga. Yitwa Jean Marie Ngendahayo rero yasabye Perezida Evariste Ndayishimiye gushyira imbere ibiganiro by'amahoro kurusha gushoza intambara ku bindi bihugu bitandukanye. Mu Rwanda hari inkuru imaze iminsi cyane ivugwa. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwashyikirije ubushinjacyaha dosiye iregwamo muhuzabikorwa w'ikigo ngororamuco cya Gitagata witwa Bahame Hassan uherutse gutabwa muri yombi akekwaho gukoresha imishamubiri ishingiye ku gitsina kuri bamwe mu bajyanwa kugororerwa muri iki kigo. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwashyikirije ubushinjacyaha dosiye iregwamo muhuzabikorwa w'ikigo ngororamuco cya Gitagata Bahame Hassan uherutse gutabwa muri yombi akekwaho gukoresha imishamubiri ishingiye ku gitsina kuri bamwe bajyanwa kugororerwa muri iki kigo.
umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitseri yahamije ko amakuru y'uko dosiye ya Bahame Hassan yashyikirijwe ubushinjacyaha ku itariki 22 Ukuboza 2025. Bahame Hassan yafashwe tariki ya 16 Ukuboza 2025 nyuma y'iperereza yari imaze iminsi cyane rikorwa ku makuru y'uko hari abagorerwa mu kigo cya Gitagata b'igitsina gore yizezaga gufasha mu mibereho yaho ndetse no kubahuza n'imiryango akabakoresha ishimamabiri rishingiye ku gitsina. Iperereza kandi ryaje kugaragaza ko hari abo yahaga ibyo batagenerwa n'amategeko kubw'inyungu ze bwite zishingiye kuri iryo shimishamubiri rishingiye ku gitsina. Kugeza uyu mugabo ati akurikiranyweho ibyaha byo gukoresha ububasha ahabwa n'itegeko mu nyungu ze bwite no gusaba cyangwa se gukora ishimishamubiri rishingiye ku gitsina. Itegeko rijyanye n'ibyerekeye kurwanya ruswa ivuga ko gusaba cyangwa se gukora ishimishamubiri rishingiye ku gitsina riteganya ko ubihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kirenze imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7 n'ihazabu itari munsi ya miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda ariko atarenze miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Iyo ishimishamubiri ryakozwe kandi kugira ngo hakorwe ibinyuranyije n'amategeko, igihano kiba igifungo kirenze imyaka igera kuri 7 ariko kitarenze imyaka 10 n'ihazabu itari munsi ya miliyoni 2 ariko itarenze miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda. Iri tegeko rivuga kandi ko umukozi wese wa leta cyangwa se undi muntu wese uri mu rwego rwa leta wifashisha umwanya w'umurimo we cyangwa se ubasha afite kubera umwanya agakora ikibujijwe n'itegeko cyangwa se ntakora igitegetswe n'itegeko agamije kwihesha cyangwa se guhesha undi muntu inyungu itemewe n'amategeko aba akoze icyaha. Iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka igera kuri 7 ariko kitarenze imyaka 10 ndetse n'ihazabu ya miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda ariko atarenze miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda. Iyo icyaha gikozwe hagamijwe kandi inyungu ibarwa mu mafaranga, igihano kiba igifungo kitari munsi y'imyaka 7 ariko kitarenze imyaka 10 ihazabu yikubye inshuro kuva kuri 3 kugeza kuri 6 kuri 5 z'agaciro k'indonke yatse. Muri 2021 nibwo Sheikh Bahame Hassan yagizwe umuyobozi w'ikigo ngororamuco cya Gitagata yamenyekanye cyane ubwo yayoboraga akarere ka Rubavu nk'uko amakuru yakomeje kugenda abigaragaza. Andi makuru kandi mu buryo bw'inshamake mbere yuko tujya ku nkuru yacu nyirizina akomeza kugenda avugwa, reka mbabwire ko uwitwa Donald Trump ni perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Trump ati yakundaga abana bato ndetse no kubakora ku myanya y'ibanga ibishya kuri dosiye ya Jeffrey Epstein. Mu gihe hashize iminsi igera kuri 5 Minisiteri y'Ubutabera ya Amerika itangiye gushyira hanze andi makuru kuri dosiye ya Jeffrey Epstein, hagaragaye ko perezida Donald Trump we n'umugabo bari bafitanye umubano wihariye ndetse ko uyu muyobozi wa Amerika yakundaga abakobwa bakiri bato ndetse no kubakora ku myanya y'ibanga. Amakuru mashya ari mu nyandiko hafi 8,000 nshya kuri dosiye ya Epstein yashyizwe ku rubuga rwa Minisiteri y'Ubutabera ya Amerika tariki ya 23 Ukuboza 2025. Jeffrey Epstein yari umunyemari ukomeye cyane watawe muri 2019 akurikiranyweho ibyaha bikomeye birimo gucuruza abana bato hagambiriwe kubashora mu busambanyi. Jeffrey Epstein yapfiriye muri gereza nyuma y'ukwezi bivugwa ko yahuye, gusa benshi baracyemeza ko yishwe kugira ngo hatagira amabanga amuvamo akandagaza bamwe mu bayobozi bakomeye cyane ku isi. Impamvu nuko Jeffrey Epstein yari inshuti y'abanyapolitike, abayobozi bakomeye ndetse n'abanyemari benshi harimo na Trump ubwe. Urupfu rwa Jeffrey Epstein benshi barugerekaga kuri Trump kuko icyo gihe ari we wari perezida, bakavuga ko yari agamije gusibanganya amakuru kuri dosiye ye. Amakuru mashya yagiye hanze ejo kuwa kabiri akubiyemo amajwi n'amashusho n'inyandiko zagiye zerekanywa mu buryo butandukanye. Zimwe muri izo nyandiko harimo urwoherejwe Jeffrey Epstein rugaragaza ubutumwa bwerekana ko Trump yihebeye abana bato. Bikubiye mu ibaruwa bigaragaza ko yasinywe na Jeffrey Epstein yoherejwe Larry Nassar wahoze ari umuganga ariko wakatiwe igifungo cya burundu kubwo guhamya ibyaha byo gusambanya abana. Ni ubutumwa bugaragaza ko Donald Trump nk'umuntu ukunda abakobwa bakiri bato b'ikimero kandi ngo iyo umukobwa ukiri muto amunyuze iruhande akunda kumukora ku myanya y'ibanga nk'uko amakuru yagendaga abivuga. Tujye ku nkuru yacu rero y'itangazo ry'impinduka zikomeye cyane witwa Stella Rusine Nteziryayo yagizwe umuyobozi mukuru wa BRD. Stella Rusine Nteziryayo yagizwe umuyobozi mukuru wa banki y'igihugu y'amajyambere BRD asimbuye Kameta Pichette Sayinzoga wari umaze imyaka 6 kuri uwo mwanya. Amakuru agera ku gihe nuko Stella Rusine Nteziryayo yemejwe n'inama y'ubutegetsi ya BRD mu minsi ishize nk'uko amategeko abiteganya. Asanzwe ari umwe mu bagize iyo nama, bivuze ko agiye kuyobora ikigo n'ubundi azi neza imikorere yacyo.
Nteziryayo afite ubunararibonye mu bijyanye n'imicungire n'imikorere y'ibigo by'imari, kugenzura inguzanyo ndetse no kubaka ubukungu buhambaye butajigajiga bw'inzego. Yakoze muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi nk'umuyobozi mukuru ushinzwe ubukungu, aho yagize uruhare mu gushyiraho ingamba zigamije iterambere ry'ubukungu bw'u Rwanda mu gihe gito ndetse n'igihe kirambye. Afite impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza Masters mu bukungu. BRD yashinzwe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na karindwi, itera inkunga imishinga igamije gufasha u Rwanda mu rugendo rwayo rw'iterambere mu ngeri zirimo ibitunganyirizwa mu nganda n'ibikorwa remezo, ubuhinzi, ingufu, inzu ziciriritse, ubukungu burengera ibidukikije ndetse no kongera ibyoherezwa mu mahanga. Mu myaka itandatu ishize, Sayinzoga ayoboye banki ifite inshingano zikomeye cyane mu iterambere ry'igihugu, yageze kuri byinshi. Mu mezi ashize, ikinyamakuru cya Akadomo.com cyari gifite amakuru ko umutungo rusange w'iyi banki wageze kuri miliyari 1,000, ni mu gihe muri na 19 wabarirwaga kuri miliyari 157 z'amafaranga y'u Rwanda, bigaragaza iyaguka rikomeye cyane ry'imari ya banki y'ubuyobozi bwiza iyi banki yagize. Raporo zigaragaza ko ubukungu bw'iyi banki zerekana ko inyungu ya buri mwaka y'iyi banki muri iyo myaka yavuye mu bihombo yari ifite igera nibura kuri miliyari 22 ndetse na miliyoni 800 z'amafaranga y'u Rwanda. Ni mu gihe kandi inguzanyo zayo ziyongereye cyane ziva kuri miliyari 67 z'amafaranga y'u Rwanda muri na 19 ubwo COVID-19 yari yugarije isi, zibarirwa ubu kuri miliyari 710 z'amafaranga y'u Rwanda, bigaragaza izamuka ry'ishoramari ryo kwagura serivisi zitangwa ndetse no kongera ubushobozi bwo gushyigikira intego z'iterambere ry'igihugu muri rusange. Ni Stella Rusine Nteziryayo, akaba yagizwe n'umuyobozi mukuru wa banki y'igihugu y'amajyambere, yari asanzwe mu nama y'ubutegetsi y'iyi banki ya BRD, asimbuye Kampeta Pichette Sayinzoga yari amaze imyaka 6 ari umuyobozi mukuru w'iyi banki ya BRD mu gihugu cy'u Rwanda. Mu yandi makuru akomeje kugenda avugwa, reka mbabwire ko mu makuru yandi akomeje kugenda avugwa, mbabwire ko umugaba mukuru w'ingabo za Libya General Mohamed Al Ahmed Al Haddad yapfiriye mu mpanuka y'indege ya Dassault Falcon 50 yabereye muri Turukiya ku 23 kuza 25. Indege yagurutse ku kibuga cy'indege cya Esenboga mu mujyi wa Ankara saa moya n'iminota 10 z'umugoroba, ubwo yageraga mu kirere cyo mu karere ka Haimana. Imaze iminota 40 ihagurutse, itumanaho ryayo ryahise ribura. Nyuma byagaragaye ko indege yakora impanuka mu gace ka Kisikakavak gaherereye muri Haimana. Abantu bose bari bayirimo bapfuye nk'uko leta ya Turukiya bitangaje. Leta ya Turukiya yatangaje ko uretse General Mohamed impanuka yanapfiriyemo abandi baofisiye bakuru mu ngabo za Libya n'abakozi 3 bashinzwe serivisi zo mu ndege. Abaofisiye 4 bapfiriye muri impanuka ni General Al-Fethullah Harbil wayobaraga ingabo zirwanira ku butaka, Brigadier General Mahmoud Ali Hatawi wari ushinzwe urwego rw'igisirikare rushinzwe inganda, Mohamed Ali Asawi Diab wari umujyanama w'umugaba mukuru wa Muhammad Omar Ahmed Mahjoub wari umufotozi. Minisitiri w'intebe wa Libya witwa Abdul Hamid Deibar yatangaje ko impanuka yabaye ubwo General Mohamed na bagenzi be bavaga mu ruzinduko muri Turukiya rwari rugamije ubufatanye hagati y'impande zombi. Hamid yagize ati, iki cyago gikomeye ni igihombo gikomeye cyane ku gihugu, ku gisirikare no ku bantu bose. Twabuze abagabo bakoreye igihugu cyabo mu banyangamugayo n'ubwitange, kandi bari urugero rw'imyitwarire myiza, kumva inshingano ndetse no kwitangira igihugu. Leta ya Turukiya yatangaje ko amakuru y'ibanze yavuye mu iperereza agaragaza ko nta gitero cyagabwe kuri indege, ahubwo ko impanuka yatewe n'ibibazo bya tekinike yagize ikananirwa gukomeza urugendo. Impanuka ya General Mohamed na bagenzi be yatumye leta ya Libya ishyiraho iminsi 3 y'ikiriyo ku rwego rw'igihugu nk'uko amakuru abivuga. General Mohamed na bagenzi be bakoze impanuka ubwo bavaga mu ruzinduko mu gihugu cya Turukiya. Mu mujyi wa Bukavu amakuru aravuga ko ibihumbi by'abaturage bo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu mujyi wa Bukavu bakoze imyigaragambyo y'amahoro yamagana ibikorwa byo kuva mu mujyi wa Uvira biheruka gukorwa na AFC 23. Imyigaragambyo yabaye ku 23 kuza 25 mu mihanda yerekeza ku biro bya guverineri wa Kivu y'Amajyepfo. Harimo ibihumbi byabo mu miryango ya societe civile n'abaturage bagaragaza ko batishimiye iby'ingabo za AFC 23 byo kuva muri Uvira. Umutwe wa AFC 23 wafashe Uvira ku itariki ya 9 kuza 25, ariko wiyemeza kuva muri uyu mujyi ku itariki ya 15 hagamijwe gushyigikira inzira z'amahoro za Doha. Miki
Mutiki uhagarariye Soxive ati abaturage bo muri Kivu y'Amajyepfo basanga uburyo bwo kuvana AFC/M23 mu mujyi wa Uvira bidakwiye. Guverineri wa Kivu y'Amajyepfo Patrick Busu Bangwe yavuze ko bakiranye yombi ubusabe bw'abaturage bose b'intara ndetse abashimira urugendo rw'amahoro bakomeje gukora. Yamije ko AFC/M23 izakomeza guharanira amahoro ndetse no kubwira abo bireba bose kugira ngo abaturage bashobore kubaho mu mudendezo. Yasabye abari muri Uvira gukomera ndetse abizeza ko mu gihe ibintu bizaba bimaze kujya ku murongo bazabasura. Abatuye muri Bukavu basabye ko impande zombi zihanganye zikwiye kubahiriza agahenge kavugwa mu biganiro bya Doha kemeranyijweho ku mpande zombi. Andi makuru akomeje kugenda avugwa muri aya masaha, reka mbabwire ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Amerika ntiyishimiye ibivugwa na M23 ko yavuye muri uyu mujyi wa Uvira. Ubutegetsi bwa Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika buvuga ko butishimiye ukungene M23 ivuga ko yavuye mu gisagara ca Uvira inyuma y'uko kuwa kabiri humvikanye amasasu mu micungararo y'iki gisagara. Kwa 10 Kigarama no ku kwezi kwa 12 niho uno muhari wigarurira iki gisagara kitari kure y'umurwa mukuru w'ubutunzi w'u Burundi Bujumbura. Ata minsi ihaciye Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hamwe na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda bate igikumu ku masezerano y'amahoro bahagarariwe na Perezida Donald Trump nyuma y'uko umushikiranganje wa Amerika ajejwe imigenderanire Marco Rubio avugiye ko ibikorwa by'u Rwanda mu karere k'ubuseruko bwa RDC biwanyanga aya masezerano y'amahoro. M23 ntiyatevye gutangaza ko yayigiye kuva muri iki gisagara kugira ngo ihe amahirwe umugambi w'amahoro. Ifatwa ry'iki gisagara ryariyamirijwe bikomeye cyane ibihugu by'uburengero mbere Amerika yayo ikaba yaragwangirije kandi ko ruriko rushora akarere mu ntambara mu gihe rwagirizwa ko ari rwo rufatiye umuriro M23. Leta y'u Rwanda yamye yamiriza ivyo yagirizwa ivuga ko gusa ko yafashe ingamba zo kwikingira ingaruka z'iyo ntambara ibera mu buseruko bwa RDC. Mu gihe abagorongoye M23 bavuga ko abagwanyi bayo bose bavuye muri Uvira, Washington ubutegetsi bwa Amerika ivuga ko itemera ko uyu muhari wavuyeyo rwose nk'uko umutegetsi wo hejuru yabibwiye itorokanizo ry'amakuru Reuters. Iyo mutegetsi avuga ko abarwanyi babandanya bibonekeza mu micungararo ya Uvira. Ni mu gihe abarongoye igisirikare hamwe na leta ya Kinshasa bavuga ko ivyuko M23 ivuga ko yavuye muri Uvira ataho bihuriye n'ibiri ku rubuga rw'imigwano muri iki gihugu ca Kongo. Kwa kabiri mu gihe yari yateganijwe imyerekano ivuga ko yariko igushigikira M23 itova muri ico gisagara, bamwe mu baba Uvira babwiye Reuters ko bamwe mu barwanyi ba M23 ariyo bakiri bakuye umwambaro w'igisirikare bakambara w'igipolisi. Kubera iyo myerekano umwe mu baba muri ico gisagara yavuze ko humvikanye inkoho z'amasasu ariko bikaba bitazwi ivyo ariko biraba. Gusa abarwanyi ba Wazalendo bifatanyije n'igisirikare ca RDC batari batangaje ko bari gukora ibishoboka kugira ngo bahuze iyo myerekano. Haciye iminsi havugwa imyerekano mu bisagara bitandukanye vy'intara Kivu ya ruguru na Kivu y'epfo vyigaruriwe na M23 harimwo Bukavu, Rucuru, Goma, Kamanyola, Sake na Uvira nyene. Abarimwo baboneka bafise ivyapa vyanditse ko amajambo ashigikira muhari wa M23 bavuga ko ubazaniye amahoro n'umutekano aho wigaruriye. Iyi myerekano yamirizwa na leta ya Kinshasa ifata ko yateguwe n'inyeshyamba za M23 ziri kumwe n'ingabo z'u Rwanda zikayatiramwo abantu nk'umukenyuro wo kwerekana ko yemewe n'abanyagihugu nk'uko biri mu itangazo ubushikiranganje bujejwe kumenyesha amakuru bwaraye busohoye. Iri tangazo bwagiriza M23 ko iriko ikoresha abanyagihugu ku nyungu zayo za politike no mu kubagira ibikoresho. Leta ibutsa ishimitse ko igikorwa icaco cose cyo gukoresha abanyekongo nk'inkiko canke se igikoresho vyo kwiyamamaza ku nyungu z'igihugu cigaruriye butaka ari ugonyanga bikomeye cyane ubusugire bw'igihugu kandi kikaba ari agasuzuguro karenze urugero k'agateka ka muntu. Umurwi wa AFC/M23 uvuga ko iyo myerekano ikorwa n'abanyagihugu ku bushake bwabo ko atawe bahatira kwijamwo. Kuva mu ntango z'uwo mwaka nyene intambara zariyongereye cyane aho M23 yigaruriye uturere tutari duke harimwo n'ibisagara vya Goma na Bukavu, imigwa mikuru ya Kivu ya ruguru na Kivu y'epfo. Ifatwa ga Uvira isagara kigira kabiri ca Kivu y'epfo
Kuwa 10 Kigarama yari indi ntambwe idasanzwe kuri mama wa gatatu ariko yatumye abihweza ibintu n'ibindi bakaba baravuze ko ari agasuzuguro kuri perezida wa Amerika Donald Trump. Gushika ubu utwigoro two kurangiza intambara yasubiye kwaduka mu mpera za 2021 ntaco turashikako, mu gihe ibiganiro bibera i Doha muri Qatar hagati ya leta ya Kinshasa na mama wa gatatu bitarashika ku mwumvikano. Hagati aho izi ntambara zikarishe zadutse mu ntango za Kigarama zatumye ibihumbi bata izabo, abatari bake bahungira mu Rwanda no mu Burundi. Ivyemezo vy'umurwi w'abahinga ba ONU vyagiye vyerekana ko u Rwanda rufashe mu mugongo mama wa gatatu mu kuyiha abasirikare ibikoresho n'amabwiriza. Iyo iramutse yagirizwa ibi, Kigali ntihengeshanya kwerekana ko ubutegetsi bwa Kinshasa aribwo ntandaro ya vyose. Imwe mu mpamvu ishira abona ikaba ari umuhari wa FDLR ivuga ko ushigikiwe na leta ya Kinshasa. Ivyemezo vyabarya bahinga ba ONU kandi vyagiye vyerekana ko Kinshasa ikorana n'umugwi wa FDLR. Iyo ubutegetsi bwa Tshisekedi vyakanye kandi bakagabisha ko umusirikare uwo ari wese yakwanayo ko amenyekanye yufatirwa ibihano na leta ya Perezida Felix Tshisekedi wa Kongo. Andi makuru kandi mu buryo bw'inshamake mbere yuko tujya ku nkuru yacu nyirizina akomeza kugenda avugwa, reka mbabwire ko uwitwa Donald Trump ni perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Trump ati yakundaga abana bato ndetse no kubakora ku myanya y'ibanga ibishya kuri dosiye ya Jeffrey Epstein. Mu gihe hashize iminsi igera kuri 5 Minisiteri y'Ubutabera ya Amerika itangiye gushyira hanze andi makuru kuri dosiye ya Jeffrey Epstein, hagaragaye ko perezida Donald Trump we n'umugabo bari bafitanye umubano wihariye ndetse ko uyu muyobozi wa Amerika yakundaga abakobwa bakiri bato ndetse no kubakora ku myanya y'ibanga. Amakuru mashya ari mu nyandiko hafi 8,000 nshya kuri dosiye ya Epstein yashyizwe ku rubuga rwa Minisiteri y'Ubutabera ya Amerika tariki ya 23/25. Jeffrey Epstein yari umunyemari ukomeye cyane watawe muri 2019 akurikiranyweho ibyaha bikomeye birimo gucuruza abana bato hagambiriwe kubashora mu busambanyi. Jeffrey Epstein yapfiriye muri gereza nyuma y'ukwezi bivugwa ko yahuye, gusa benshi baracyemeza ko yishwe kugira ngo hatagira amabanga amuvamo akandagaza bamwe mu bayobozi bakomeye cyane ku isi. Impamvu nuko Jeffrey Epstein yari inshuti y'abanyapolitike, abayobozi bakomeye ndetse n'abanyemari benshi harimo na Trump ubwe. Urupfu rwa Jeffrey Epstein benshi barugerekaga kuri Trump kuko icyo gihe ari we wari perezida, bakavuga ko yaragamije gusibanganya amakuru kuri dosiye ye. Amakuru mashya yagiye hanze ejo kuwa kabiri akubiyemo amajwi n'amashusho n'inyandiko zagiye zerekanywa mu buryo butandukanye. Zimwe muri izo nyandiko harimo urwoherejwe Jeffrey Epstein rugaragaza ubutumwa bwerekana ko Trump yihebeye abana bato. Bikubiye mu ibaruwa bigaragaza ko yasinywe na Jeffrey Epstein yoherejwe Larry Nassar wahoze ari umuganga ariko wakatiwe igifungo cya burundu kubwo guhamya ibyaha byo gusambanya abana. Ni ubutumwa bugaragaza ko Donald Trump nk'umuntu ukunda abakobwa bakiri bato b'ikimero, kandi ngo iyo umukobwa ukiri muto amunyuze iruhande akunda kumukora ku myanya y'ibanga. Uko amakuru yagendaga abivuga.